Yani mulai na talamin na turana marama na dorbo no lewa ando talon da programo na buguni programo ngoni servo na bembongi ndo mai sebu takikina wa si kataki bonga bo takikina ndua na sere mai be na be mate sere kilai na nonda bonua ndona ngono balabor ndo sanga bolikina na buni ken na batu do taki na non rasere katoni na non rasere lai babi kan teki pataken na ibatangi rambito irna ndo umbito batani batangi me adaba saranga ni sangale ndo todo kona sere me baka rongo bageti ngo Dama bna kina bale be Paradise Beverages na bugno na be toko ni nambo bina ni ko tribe ni looking again na be toko ni chiko na mbo ndinda ye Na Cerevo and a VTFM, Kotiani Vikemnio Tribe. Fiji's #1 ready-to-drink vodka, now available in cans. Ngora VTFM 92.2 FM kamida ngai kachi ndono magital tungana ngauna enda sa ndono magatomengo na bugun nanda yawa sen programo ni Cerevo ke Paradise Beverages Tribe new looking again na mbonge dendai wanu ni binato elbe kemni kede ni tokani ni sasia matal tonga mai na wasni ngonongo buguni Facebook page ni VTFM and again live tugani wa mbola sigeni Maria Marama ndo mbola binaka mai ni sulande kai ko ndo mbola binaka wanu ni binatal tonga ni na bodi be ngarabi mai na be mbola bula mai ni sulandi na mbonge dendai wakina be kemni dolani tokani ni sanga isia machuk mai enda mai ndo botal toka na mbonge ni kuwa hitabita bango ni ngara toka mengori be bono da batalanga ni tiko kina na mbongi binanga ni kuwa na ndono mga timingo na ngona rando mai basi kataka kina ba mai sebu taka rando mai bunga bote kitalaki non rabe isere so irbe mat sere nonda bonua na buni na be ba marota ke be itabi dabanga na be ndende la guduruma tu na be isere so ndo geronga da kota tu me weekenda na kota tu me weekend do basia butaka tu na be onga se na oda enda do tarike tu e ba molo tsgani be je za timbiu ndo molo binaka na bale bole le ditu bir le bonua na mbongi ndai wakina be jungle novel no molo binaka be ngarabi tumbuna kalunga tsungana be ngarabi sibina bale bu atmana na buni aboni binaka na mbongi ndai ane ndingitaki ndo molo bina mai saweni mai lotoka wani ni binatal tungani be ke ndo liti na rambe ndo molo binaka bina bale buna sema tal tunga mai na wasini ngonongo ndo mai rongo da kina na be sere bobo mai be irna be machere nonda bono bobna kina bale be Paradise Beverages na no sa mai tarai rokina na nona ido debi o ko menganga na lo malindo na mazawa
ni ving karabi na buni ken mai wini taki na ono na ken na tribe ya somebody toko tal tongo ono tale na ken na tribe ko mena wini taki wa mulo tsinga ni ngorbi David Ndrungu Ivalu mbole binaka se na bale buna sia matal tsunga mai wasi ni ngona binangona nonda serbo mbonga ndinda bito ko ni chikile Paradise Beverages Tribe New Look in ken nonda to seri na rondo langi ke no to solo na raida lesu o nisa na numi tal tsunga ni kina nei toka ni ke ni sia matal tamengori jei that imbiu wate ke reke tal namdu lawa wa kina ve jei turanga arna yandra mengene meni kina na timi ni watu koro wa mimbital tunga ni be kimni ketalana sia matu me bonotani mia ua binakongo Dama toni lalo rondo langi ki no solo mai vonga bo te kitiko mbongi binani ko no to sere tabo di tale tunga na no muniseli ka kamrengo na VTFM Daro da mandai no to sere ngona macher ngona rondo langi ki no solo sere bo tsuka mbongi ni kwa raida leswe
When Gona BTFM 92.2 FM kami ngai kachi nonda sera bo chuko mbo binani ko en rondo lanke no solo rei the lesu bonga bo te kichu weekend na mbo binani ko wa ba binani kina pale bi Paradise Beverages na bugno be tokoni arawa ni mai tokoni tiki no rebe ma tsere rendo mai tabo da tiki non resere na salika kambo rege ngona VTFM toko tala ngori na ibola mata sera Facebook page ni VTFM dona kena I labe di asena post membale tatunga na taro barotaki wea erto dabu tu mebe ina mata seringo na utu solo saya ni sana na mital tunga ni na peweka ni sia matal tonga mai na mbongi binaka ni kuwa Sama mo tal tunga ni be kim ni kedene tokani ni sia matal tonga mengori jay turanga arna yanra megene mangani ke be kedene timi ni botu koro es mo de indreke Ndombule binaka verto na sosi angona tunga ngori lomani vale ve ndave mai malele soso se susu aquila tambalo mbule binaka tau na vale buna sem tuma SD dola bina to tokona bengarabi haburoro isbina vale kamini tamani mbule binaka ema wanga baka toka mengene mngani na momo kemba no nemba ki ono sanga bulu ngango viro obalawe na isoro wale moka mbule binaka taka tunga ngona sosiango na maina ngata kere merto gena ni mela sere bani ni bina tal tunga ni bekem do mina ngata mbo ngi ndai mela waini nganobi bole bina ka sem tunga ni ngore maina kambuta mai sianga ke lebi na ngasa mengena ni mengani ki norto na laki soli ni bo missionary na korwe lebu songo matangali ko bu sambati meridi bole bina ka mengena ni mengani kina inandi be imbuna inoke omosa Maria Rusila bole bina mena ni mengani mai wai malika mai nandi Susana seru ndo mole binaka mina ni mangani kina i waila na usori Roni tauba mole binaka neta na bale buna sema tal tsunga mai na mbogi ni ko so se ngono to nga yang ningo ia Bendigo Victoria ya unga Hazrat Ariza ke Miza Muhammad mole binaka wani bila tal tsunga ni berturo ndulangi wani bila tal be kemdo we neta emma wanga ba tonga megene ni mangani kina bu bale zimbambula Viro obalau. Grace na itoko mbole binaka mingine ni mga iliki na may narere. Isipina bole bina siya mutsukumay Grace. Maria Koroy Rokondreu. No mbole bina mingine ni mga iliki na berto na sosya ngona tika ngori. Na vale ni aminia si Koroy waikete. Na isoro wale moka mbole binaka mingine ni mga iliki na menusi. O rusi o nosi ani lela peli ke vito. Pero ni mitika ni unaisi. May nangata may lambasa. Na ukeneta mbole binaka tau. Nga may lokosi. Na nimitunga ni kina ngori be rato na nambala under 18 no to gitu ni mataka na sere tarabagori ngo ngai lokosi lambasa isa moji na udhi mbole binaka mata mega na minga ni kina ngori be kem dogoro jo ke Maria ke Seni matala ko mai baya kabi waka wabi ngo ngai Hawks Bay mai Hastings mai New Zealand na mbongi binaka ni kuwa wadi ni binata tunga ni be kem do Wakina bipenia na di zaka isa mbole binaka tau ona nangango mai serene megena ni minga nikina na leni kana keke chat group isale savali ni bina tele be kemni na bugoni angara bita biro lo malebu wa ni bina kana Rudy Murphy ni mbole binaka mai Townsville Australia wa ni bina teni Rudy na bale bina sema tsumai na mbongi binaka ni kuwa Pambula tal tukan ngor be setan riu mbule binaka baby mix chikongo Noma Place Maryland mai serene Australia. Esa bina balebu Grace na itoko isa mbule binaka bina balebu na sema tsumai nambongi dinda Wala ni bina tal tukan be kenda nambongi bina ni kuwe na itabi dindu yendang karaba. Nita kini na maru tagi tsukuna itabi yendang karaba na makatal tukan mai nalondang boti. Irong ital no lasa manda nambongi dindai. Na beto ko ni bina na punjo celebrating 90 years wani ni bina tani weekenda dana kay sotala tiko na madho tu mai na buko ni no da program ni servo na magatik mai na muti